Nyakubahwa Perezida w'Inteko y'Abacamanza, ubushinjacyaha bwa gisirikare burasaba urukiko kuzashingira ku ngingo y'193, ingingo ya 200, ingingo ya 202, ingingo ya 224 b'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, hanyuma rukazashingira ku ngingo ya 2 agace kayo ka 4, ingingo ya 19 y'itegeko ryerekeye kurwanya iterabwoba. Urukiko rukazashingira ku ngingo ya 4 y'itegeko ryihariye ryerekeranye no kurwanya jenoside n'ibindi byaha bifitanye isano nayo, hanyuma ukazashingira kandi ku ngingo ya 737 na 738 icyaha kiregwa Ruhinda Jean Bosco cya desertion, no gushingira ku ngingo ya 311 itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange ku cyaha cya desertion kiregwa Muhire Dieudonné. Ubushinjacyaha burasaba urukiko rukuru rwa gisirikare kwakira ikirego cyatanzwe n'ubushinjacyaha no kwemeza ko gifite ishingiro, gushingira ku bimenyetso byatanzwe n'ubushinjacyaha, maze rukemeza ko ibyaha bikurikira ari byo kujya mu mutwe w'ingabo zitemewe, icyaha cyo kurema no kujya mu mutwe w'abagizi ba nabi, icyaha cyo kugirira nabi ubutegetsi buriho, n'icyaha cy'iterabwoba, bihama abaregwa bose uko ari 32 kuri ibi byaha uko ari 4 umaze kuvuga. Hanyuma ku cyaha kijyanye no kujya mu mutwe w'ingabo zitemewe, urukiko rukazabahanisha igihano cy'imyaka 10. Nyakubahwa Perezida w'Inteko y'Abacamanza, sinzi ko iyo mvuze 32 ari ngombwa gutangira ku mazina yose uko ari 32 kuko biri muri acte d'accusation. Ubwo uburenganzira bwanyu twayavuga. Niba ibihano usaba bingana kuri bose, ubwo kugira ngo igihano wakigena kuri buri muntu, nibyo byiza. Murakoze. Aba bose uko ari 32 muri bo 30 nibo dusabira igihano cy'imyaka 10, havuyemo Habibu Majorité Habibu Mudathiru na Private Muhire Dieudonné, bo kuri iki cyaha bagize uruhare mu gufatanya kurema n'abawuremye, kubera ko retired Major Habibu Mudathiru yagiye agira uruhare muri recruitment zo kuzana abarwanyi muri P5,
ndetse agira uruhare rukomeye rwo kubigisha ibijyanye n'uburyo bazarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Ubw'ibyo kuri we urwo ruhare mu kurema kuri icyo cyaha ni igihano cy'imyaka 15. By'umwihariko no kuri Muhire, Private Muhire Dieudonné, nawe ni imyaka 15 kuko yagize uruhare mu kurema uriya mutwe ashaka abarwanya. Uhereye kubo bari kumwe ubu ngubu bagiye babyemera n'abandi twagiye tuvuga batandukanye, niwo mwihariko. Hanyuma ku kijyanye n'icyaha cyo kugirana umubano n'abakozi ba leta y'amahanga, turasaba ko kuri iki cyaha abari mu itsinda rya Major Retired Habibu Mudathiru bose uko ari 26, 25 na Ruhinda Jean Bosco udahari, ko ari bo bahanishwa igihano cy'igifungo cy'imyaka 25 kuri iki cyaha. Hanyuma ku cyaha cyo kurema no kujya mu mutwe w'abagizi ba nabi, kuri iki cyaha turasaba urukiko rukuru rwa gisirikare kuzahanisha abaregwa bose uko ari 32, ni ukuvuga ririya tsinda ryariyobowe na Major Retired Habibu Mudathiru n'iryari riyobowe na Private Muhire Dieudonné, bose kuri iki cyaha bagahanishwa igihano cy'imyaka 10. Dukomeje ku cyaha cyo gukora ibikorwa by'iterabwoba, iki cyaha nacyo turasaba ko urukiko rukuru rwa gisirikare abaregwa bose uko ari 32 bagihanirwaho bagakatirwa igihano cy'imyaka 20 kuri iki cyaha uko ari 32. Hanyuma ku cyaha cyo kugirira nabi ubutegetsi buriho, iki cyaha nacyo uko ari 32, turasaba ko urukiko rukuru rwa gisirikare rwazabahanisha buri umwe igihano cya burundu kuri iki cyaha cyo kugirira nabi ubutegetsi buriho, ari nacyo gikuru mu byaha baregwaga, cyane cyane ko iki cyaha nubwo bari ahangaha batabashije kugaragara mu buryo buziguye aho abaturage bagiye bicirwa ari Musanze na za Kinigi ndetse no muri Nyungwe, ariko bagenzi babo bakomeje icyo gikorwa bica abaturage. Akaba ari nayo mpamvu kuri bo utakomeje ya ngingo ya 20 yo gucura umugambi, kuko uwo mugambi wabashije gushyirwa mu bikorwa. Hanyuma dukomeje kuri Private Igitego Champagne ku cyaha cy'ingengabitekerezo ya jenoside, akabasha we kuzahanishwa igihano cy'imyaka 7 n'ihazabu y'amafaranga angana na miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda. Hanyuma ku kijyanye n'icyaha cyo gutoroka igisirikare, Private Muhire akazabasha guhanishwa igihano cy'imyaka 2, Ruhinda Jean Bosco nawe igihano cy'imyaka 2.
hanyuma tukaba dusaba urukiko rukuru rwa gisirikare kuzashingira ku ngingo ya 61 n'ingingo ya 62 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, rukemeza ko habaye impurirane mbonezamugambi, hanyuma kuri bose uko ari 32 urukiko rukazabahanisha igihano kirushije ibindi gukomera cya burundu kuri bose, kuri buri umwe. Hanyuma tugarutse ku miburanire ya uburyo ko ari 31 baburanye, tukaba dusanga uko iburanisha ryagenze nk'uko mwari kuyekiye nyakubahwa perezida w'inteko y'abacamanza, uwitwa Muhire Pacifique uko yisobanuye ku byaha byose yaregwaga, yabyisobanuyeho mu buryo budashidikanywa, anabisabira imbabazi. Aho ngaho ingingo zijyanye n'ukwemera no gusaba imbabazi turasanga ubushinjacyaha bwabwira urukiko ko bwazazisuzuma niba akomeje kuburana n'ubundi yanzura ari bubikomeze, ntawe ubizi. Hanyuma nyakubahwa perezida w'inteko y'abacamanza, dusoza cyangwa se tugana ku musozo, ntabwo turi busubire mu byo twagiye tuvuga, ariko turagaruka ku kijyanye n'ibyagiye byemerwa n'abaregwa mu iburanisha ryabanjije muri za detention ndetse no mu nzego z'ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha, bemera ibyaha ndetse bakanasobanura neza uko babikoze nta gahato, cyane cyane ko n'uwafataga mikoro cyangwa se ijambo yaravugaga turashimira uburyo inzego zagiye zitwakiramo, bigaragara ko nta gahato. Rero bagiye bahakana nyuma, urukiko rukuru rwa gisirikare kuzakoresha iyi jurisprudence ya Cour supreme ifite nimero RPA 00 10 ba 06 ba Cour supreme RPAA 00 11 ba 06 ba Cour supreme. Ni urubanza rwaciwe ku tariki 18 z'ukwa karindwi 2008, aho rwashingiye ku kwemera ushinjwa yari yakoreye mu bugenzacyaha, mu bushinjacyaha, kuko rwasanze ko ari kwakozwe nta gahato ushinjwa yashizweho, ahubwo kwemera kwe ko ari kwakozwe mu bwisanzure. Rwemeza ko uko kwemera kutateshwa agaciro no kwisubiraho kushinjwa. Ibyo kandi biravugwa nanone n'abahanga mu by'amategeko, uwitwa Michel Franchimont, une manuel de procédure pénale, édition collective scientifique de la faculté de droit de Liège, 1989, page 772. Aho agira ati, juge du fond apprécie souverainement la sincérité d'un aveu fait par le prévenu au cours de l'instruction préparatoire, même quand cet aveu a été ultérieurement rétracté devant le tribunal. Bivuga ko umucamanza uburanisha urubanza mu mizi ari we ureba agaciro imvugo y'ushinjwa akora yiyemerera icyaha
mu rwego rw'iperereza ifite, kabone niyo yagera imbere y'urukiko akayihindura. Ikindi abaregwa uko bari imbere yanyu bagiye bakunda kugaragariza urukiko ko nta intention yari ifite, ariko muri systeme twashyizemwo ibyagiye bikorwa mbere y'ifatwa ryabo, aho ibice byabo bagenzi babo bagiye bafatirwa muri Uganda bagiye muri DRC, cyane ko ari igikundi cyangwa se icyiciro kigeze gufatwa mu mwaka wa 2017 mu kwezi kwa 12 gifatirwa Uganda kirimo abarwanyi 40. Ibyo byaciye ku bitangazamakuru, aho cyari kiyobowe na Major Retired Habibu Mudasiru na Retired Captain Sibo Charles, bagafatwa ndetse 2018 urukiko rwa Mbarara rukabarekura. Icyo tuvuga kuri icyo niki nuko bisobanuraga bagaragaza ko aho bari bagiye mu ivugabutumwa muri Tanzania, kubeshya kwabo no kutavugisha ukuri bagenda si iby'abangaba barahangaha bavuga ati twari tugiye gucukura amabuye y'agaciro, twari tugiye kuragira n'ibindi byose. Abo nibyo batangiraga n'urwitwazo rw'abantu bajya mu mitwe ishaka kurwanya cyangwa se kurwanya ubutegetsi buriho. Nyakubahwa Perezida w'Inteko y'Abacamanza, turasoza dushimira urukiko rukuru rwa gisirikare ko mu gihe iby'ubushinjacyaha busabye buramutse butanze ibi bihano, mu by'ukuri haba habayeho ubutabera bwiza dukurikije uko twatanze ibimenyetso, kandi n'abandi bagifite iyo migambi bikazababera amasomo, ndetse n'abandi bafite iyo myumvire imeze nkabo bakiri hanze y'igihugu. Haragahoraho ubutabera bwa gisirikare ndetse n'ubw'u Rwanda muri rusange.